Mizoram Rural Bank Pro Volleyball League sang ni som ni paruk match masaber kha thlilet na han ni te ang Anastasia Electric Veng le thutak nun pui tu team TNT te intumin 3-1 in Anastasia an chakani kha Pro Volleyball League voi kuana honzana Anastasia in trophy humhim theiturin thatakin bulan chana me ni som ni pali sang ni som ni panga khan finala 3-1 in TNT ne in avoi ni nan an lo champion to ani Pro Volleyball anin ton le na masabera set thum set khat thoni ma se anin ton nun ber ain an chak ol samzo nikum finala khan achak zo lo team tan zo sang zuala ma chuan a khela TNT chuasana club dang tan Pro Volleyball in lan masak bera a team hlui ma chon ngalin point som pasari a muwa hlo anei lo Anastasia tan a khel masak bera Kuris player of the match ani ngala Pro Volleyball a khel towa mimala a che that ber pol ani hialang sangni somni panga champion team player poimo Karthik Laldin sanga Lalruat sanga seta ramdin tluangan Anastasia mun poimo lua zui zelin mizo player lang sarpatni mamale zo mon sanga an neibel TNT nikum finala an rin role player paruk zinga captain Vanal Chan tluanga sailo chia an kolzuya kumsani somni panga mizo best player Vanal Chan chana baka mama siding puya sailo sajakale kezo ding lianate an kalsana team thardinin in elna sanga an player teru alano dewa an riam zolo in khelchan ma in season kalmeka Anastasia player lanun fela suna hun man ani baka Mizoram Volleyball Association chuan thaliam ta a Aizol Municipal Corporation in Thanatling an president Dr. Lalmal Soma ngaka ward number 19 le advisor PVL Zamlova ward 15 nena lompuina thuziak an hlan ani khel ni na khobel le tuichangral in khel soizui vele ta ila khobel hian tuichangral hi 3-2 deciding set ne in nena an changani ni som pani me thole ni zan khan anin khela Mizoram Rural Bank Pro Volleyball League anin lan voi khatna khobelin trophy chu phak an tumti atakin an lan tira set masa pani an lak nuwa tlaniam ma se set nu nung bera kirle in fianatling in khela an chak avoi khatnan season liam ta khan Mizoram Volleyball in elna sangbera khobel antela semi final tla in tuichangra la set thum fa in tuichangra lin an ne boka Pro Volleyball anin ton le na masabera hetlom na hi an chang let ngal ani Mizoram pon player zinga Pro Volleyball ton rian nga le nei thaber anurak rawa chuan set nga anin khel chungin point som thum panga amuwa johan van nei sanga nen in thlopin an panhia point mu bel khomin point som nga paruk atling team pumpui point mu chan ve ai tam lo chuakin point som thum pali an pai bok Pro Volleyball voini an telna khobelin an kho player de vek an manga squad member zinga delete langwal anurak le setter David Lalram chuana chia an khomi ni lo an om fit rugle in chilia sang anurak hi tuipuiral le hun thara khel to in Pro Volleyball season li atelna nia sangni somni pali khan hun thara champion pui to ani voini finala tlom to tuichang ralin atum khatnan champion an tumna konga harsat an tok ngal Sri Lanka atanga an laklu mahela indi war chuan Mizoram a khel masak bera beise angin nu ma ani tok lova set ni na thlengin team pumpui anin siam rem man lo bok mahela hian point som ni pakwa mu in point som pathum alawa siding puya sai lo le nalrin puyan point som pariat ve ve mu bokin in ne tok tak chungin abet zoka an changa set ni an la ka wangin point khat sual chuak ma se achak zok khobelin point ni an mu ve thung mei ni som pathum ni lai zana in khel CP le chinga veng spikers te an clear ve le ila hemizan hian 3-2 in CP hian chinga veng spikers te an ne ani kha voini set lo ma se voini set lo ma sa jok an ni nuwa CP an chaka Mizoram Rural Bank Pro Volleyball League round masaber kharnan chinga veng spikers nen in ne tok takin set nga anin khela anin chet that chok nuwa set nu nung pania an tlo jok nikuma Nias Abdul Salam chuan CP tan khel to in mikhwal takin bul atana season ni amanna ero tlangnel takina inlan ball vuak an atel bok awangin athom an atpha point som thum paruk muin point som ni lo telma se Kuris player of the match thlan ani Pro Volleyball season ni an telna CP an danglama nikuma kai thar ni chungin uyom takin semi final an lut phalo chia tun tuma ero an khel masak bera tangin el tham an ni ti an lan tira a chebera knockout round lu ngei atumna ti hlotling thei turin an chakngala coach Lalming ni sailo chuan rabit har tuktelin
me chizinga pro volleyball mi patim enkol masaber le chakpui masaber anikop a tu zok ni thin ma se si phirin pau khole nualovin an beile jela set masaber an lo nuwa set thumna an lo le set ni ve an lak nuwa chaktur chinfelna set nuunga 10-7 in an hniam zok zuibok kirle turin an mabak hau tak ma se kirela atanga an lak lu nia suan team a fui phurin 13-11 in an le pela Spikers in a top lam hun poimo an mani ti sualan tortel si phirtan nias baka lal nei puya sha sel albert zothan khuma lal ram hlunale walal ompuyaten rin ngamin an khela setter f lal ming moyan al puile ani aya ton hrian nei chinga veng setter season nun moi a in ti suala nei tlem jok bok kum khat an ol nuwa pro volleyball tel thein sang hi som pakwa champion chinga veng an kile a khomwal puishan atangin Cuban player Morales Pons de Leon an lak lu awangin boruak an nei pha hle ma se Mizorama volleyball in ilna sang bera ain khel voi khatna Morales a ngetlova a ball vuak an dan sakfo baka team ti phur turin a chevel hrim angam patok lo Spikers tan ichma som tluangan voi som palivut lama se player te nu manei dan atangin si phir anin khairol zok pro volleyball a chinga veng Spikers nen anin ton masak bera si phir an chaka set ni an hlo wangin point thum hlo phak lovin point ni an muwa achak lo zok ni chungin chinga veng Spikers in point khat an hlo chuak round ni na a si phirin hun thar ma chonin zir top ni jana anin khel lona chinga veng ero round ni na olin in siam rem turin hun thol an nei don me ni som nia thutak nun pui tu team nen anin ma chon leang me ni som pali sang ni som ni paruk ni nga ni janin khel Anastasia Electric veng le khobel 3-1 in Anastasia an chakani kha set an lo masak nuwa champion lai Anastasia Electric veng kirle in Mizoram Rural Bank Pro Volleyball League nena an changzona set ni na atanga set thum an lak zone rualin khobel nen Mizoram Volleyball il ena sang bera voi thum anin suttowa an chakvek thotan ni khan championship honnan ni kum finala an hne to thudak nun pui tu team laka set thum set khat thovin Anastasia an chak to a tuichang ral ma chak to khobel laka a ma aya in khairwal le hriam le zualin anin lana Karthik madu chuan point som ni muin zo sang zuala mama zo mon sanga le lal din sangan point som chuang vek an hlo chua baka set thum na atangin ngur sang zualen tumriat aron votlabok nikuma avoi khatnan pro volleyball a khobel an tela liga set thum set khatin electric veng club an hnelova semi final a ma aya chiang zok set thum fain Anastasia in an hne non tunsi zona set thum set niya tuichang ral ne in khobelin thatakin league bulan chana in rin tok na sang tak ne Anastasia ma thatakin atilama khelma se set khatna an lak nuwa an het zuilo hun poimowa anin sorbing tok lo awanga point an hlo thin an tuara Anastasia angin in elna sanga danglam na siam thei player an nga tok lo ti alang bok mimalin khobel captain Johan van nei sanga achecha a voisom ni pakwa hlapla in point riat a hlowa a team chakpui zo lo ma se Kuris player of the match loman adong akopui anurak rawat atlaniam ve thunga point som ni pariat mu in point som paruk ati suala an pahni ni lo player dangzinga point nga ai tam hupak anom lo wangin team pumpui khai khinin Anastasia an elzo lo deu set masabera Johanna le anuraka chuan amma le atnunga tongin ball an mu an hla manglova delete langwal anuraka chuan avuak tlak nuwa Anastasia Spiker Karthika hlap adan saka 22-18 in khobel an sang Anastasia in an nei chil man to lova 24-22 ani line Johanan in ring tok takin avutla ani set ni na ton hriat nei thazok Anastasia in ma an son hreta point in mu chok chovin 24 all ani line ma mana hlaptla khobel in ni rual le ngal thei turin Johanan hun tha aneya avoswal ve thunga electric veng klapin set an lak le pha Anastasia in marpa ngai takin an khel zuya ball vota thei player du thlan tur an nga zok baka le lam hlap dan konga mama le Karthik chuan an tho hlok tel bok khobel in Johanna le Anurak an chorrim hle a in hne tok tak chungin set la zui lovin hun an mang tluana sizon liamta Anastasia laka an tlom to na chan let an tumna an puitlin thei talo ani Anastasia an chak zone rualin mi pa in elna huang champion member hun thar ni ruala avoi thumnan champion an tumna konga rin an hlo me ni som pakwa in lan le in tuichang ral nen anin khelang khobelin in siam that mamo chungin me ni som pariata hunthar an khelpui ve thung don ani si phir le hunthar volleyball club in khel ve thung o
Mizoram Rural Bank Pro Volleyball League sang ni som ni paruk zan nga na in khel mu nam tak chum thum champion thei om chun hun thar volleyball club chuan an match ma sabera si phir volleyball club chu 1925 2520 2516 2522 3-1 in an ne set khatna a Chingaveng Spikers ne to tu si phir in reinforced player Nias mangin point an mudeu mal mala hun thar defense a pher hle si phir in set an lapot set ni na chungin hun thar anin siam tha a set lo non an tum to lo Kolkata Thunderbolts tana lo khel to Suryan Stomar acheve chana Mizo player tha Fabiana biak mon le Wilson aten an thlop tha chho hle tin Mizo setter Chaber lalmama an kol miawa si phirin an ngam lo tul set ni na le set thumna hun tharin an la chunzom set lina a set lak mamo zual zok si phirin thei topin tran khoma se an tho chuak zo lowa nei puyate Albert ta mangin point mu ve zeu ma se an thiam pui pa ber Nias arim mal boka a chaw deuh tlat to hun thar hian ma hroi chaw deuh charcharin har sat na tok lovin set lina an la chunzoma point thum lutak an hlo chuak ta ani atir lama in siam rem mai lo ma se Mizoram Rural Bank Pro Volleyball League anin lan voi khatna hun tharin team dang tan vo khan an chuak ngala si phirin be seina bank niamin set ni na atangin in khel an thunun tluan set ma saber an lo nuwa hun thar coach Vilmal Somaren thlei chuan player te khel dan tidang lamin tranmun an siam tha a Mizoram a ain khel ma sakber Uttar Pradesh atanga an laklu Suryan Stomar chuan voisom thum pani votla in point som pani alowa Kuris player of the match lomman adong hal Fabian lalung nemale biak monan point som chuang ve mubukin hun tharin nuam ti takin anin khela ton hriat an nei thatlan tirin ruwa manna le thiam na manga in elna an chung nung season liamta champion line ni chungin mi patim paruk in LG nga hun tharan niam bera league voinga an khela tum khat chi achakin kai thar si phir an ne ani tum tuma an champion nun ber sang ni som ni pali an player poimo panni setter remsang zolale spiker Fabiana an lakir le a kumzon sang ni som pasari le sang ni som paria champion an ni laya an players langsar biak mona an kau kirbok team ti chakle zual tura an laklu Suryans ache thangala an khel ma sakber atangin pro volleyball chanchina team hlo tlingber an ni to na boruak an chem al tharle nilai ni jan khan si phirin a tu zok ni chungin Chingaveng Spikers an ne a in rin tokna an nei san wanglai takin league round ma sabera all hunter an machon in khelan chan rualin team boruak tha an chomluta Kerala atanga an choklu nia suan avoswal manglo Albert Zothan Kuman le lam in ngana pani Suryans le Fabiana vuak adan sakfo boka set masaber an lak nuwa chet hazui zelin vanal ompuyan Fabiana vuak adan sakrualin 11-7 in set ni na an sangman huntharin an player te ball an vuak tir na mun tidang lamin nasale zualin si phir point muna khol pui an veng zui bok Nias le si phir nung tol thretin le lamin an nor na tiela Suryan suan hlapla zonin 16-13 in huntharin an le pela khoi kir to lovin set ni na an la huntharan in so nget tela setter ton hrian nei remsang zolan omzenein bola sema Suryans mai ba ka sahni somni pali Mizo best player Fabianan rin tlakin a ball mu point a chantir theya veikor biak monan na takin voloma se fing takin a hlapla thin bok si phir tal boin an rin bernia suan vuaklak a harsata in siam thatle tumin in thlak walma se boruak an chok nung zo to lova atop thlengin a bet zoka an tangtluan ani Chingaveng an ne tumin nia suan point som thum paru ka muwa hun tharma tum som ni pasari chi alapla in point a hlo zatero som ni ve ni in ain ang Albertan point som pakhat muin nei puele lalram hlunan tumriat ve an lapla a player ten nu ma an nei dan khai khinin hun thar an el zo lo deu an khel masak ber an che dana tangin voi thum champion to hun tharin el tham tak an ni ti an lan tir tela meini som pariata in lan le in rin hlo zok ni chungin khobel an khel puyang in tuai thar le tura hun thol an mamo angin round thumna si phir an ol ve thung dona hriam zoka kirle tumin meini som ni pakhata an khel le don chau champion lai Anastasia Electric Veng nen anin ma chonang